Baby, Ngang Andrea. Ikenai mochen anneani ngeni kewe taropwe. Usuni tange sa chufengen non pioing non Chuuk. Uninamit wa chechemeni seni fansonaiwe wanom Chuuk. Wa fokupapa lupwen wa tongeni fiti chiechiei kewe le feno non ewe pioing. Sia tongeni churia kewe me sawaw. Anneani ngeni Kapasen Kot. Oh, inamit wa mochen furry ikenai. Wawato taropwe. Itenapan pasa. Reom ewe Pinawan Manaw. Kapases. Reom ewe Pinawan Manaw. Merom office maun mirap 125. O emon nois yoni fengen ni chomong kukun et we pwai ir reposon fiu. Merin we lupene kewe at repewatete kewe repewisen emweni chon ewe mu pun rakayo angangen son fiu senitek ne etir. Ngewe nois me munwe rakuf nanawe maun o ekewe kukunen son fiu ramwaretero o siamu. Ese or chantuunur ra toto ngeni ne kutta kewe family irer meseber kewe ngerese kuner. Family en kewe et wanirer meseber kewe rafen mero non ewe maun. Kewe et ir chon mesen. Eko taramas mitongi kewe et ra furrinerier o weirro repononom ikenan. Ra amongoni keweet o aitigerier kewe room mi monote faniter ren bet me piranket me pinu. We repotongeri veur nepuin. Nge keweet resetongeri veur kiramwe. Rata ketu o puputer ren niwokus non urusan ewe puinin. Anuro ekis fanson o iteten puinin atak akurang non ewe telinim ren keweet ra maurungau o tan mi aniveniu, resetongeri veur kiramwe. Kewe aramas mi wisen tumunu kewe ra kakuri dokter perfecto. Lupuen ewe dokter ra rong porosen kewe me usuna resetongeri veur kiramwe nepuin pesa. Vet ami opere furry. Nepuin memwen fanson meur opwe amongoni kewe we reposen mat. Iwe opwengenir en me phone pinua repokawats non pour. Opwapasangenir. Pinua enemi ren nesosor. Lupuen opwapata senivau. Iwe kewe aramas chantumunu keweat rafu rimet ewe dokter aurenir. Nepuin ramongoni keweat tori rafenmat. Iwe rangenir en me phone pinua repokawats non pour. Raureni keweat. Oporo anut nge opwewe remi phone pinua pun enebi wongo nesesor lupuen opwapata serivau. Iwe lonena pidin keweat meinisin raveur kiramwe. Esapur eve neir anenero kechu pun rafin kiramwe meinisin. Resetuen me fiar noriren usun met repowoga nesesor. Resetuen me fiar noriren usun met repowoga nesor pun pinua renesor mi fenom lon pour. Sises pasalon son sa punonu wog sililik meribu ngang ewe Pinawan Manaw. Ia mi fetorei esaptuen etik o ia mi nukunoi esaptuen kaka. Lupun sises anonom non netipach siatongeri veur kiramwe. Mi orret ewe Pinawan Manaw esaptongeri itiro ikamorro. Mi or even chantuburu kids seni feyangau me osupwang. Mi or even at tonarinis awi seruwo at kewe osotso me at noniden. Wata siatongeni sirei pues sises mi tonge kids. Puni afen mero fenitach wan ewe repengis. Renan mero pusin manati uniwidin at kewe tivis meinisin apuan furry ewe an ngenileng ren fenitach. Rom sa punimu wakusinwanu pesa ngegot pueri antongeni kids. Punu buen kids siya chuenchek chon tipis nge Christ mero fenitach. Sises pasalon son sa punegon merianu wakisinegon mewanu usap nikiti keviro pueton mesen ubwe feito revi. Ikenai sises feito rem o amutin torong non manawom.
mochen nom reom fin nochuk oweuk ngeni reng wirin omero pwe koponon nom ren non imwan. Ikinai ko pwe tiwa sises pwe yi e pwe om sawon me om chona manaw. Katon ngeni ani e yotek ngeni sises o etiwa I. Mang sises ua sinei pwe ngang even chon tipis. Nge ua luku pwe yen kafen mero fanite o manaw sefen. Kusimutin torong non netipei omusoro aitibis meinisin olifangeniei ewe manawe semut non Ngang. Ua mutin itiwok pweyen ko pwe ai sawon me ai chona manaw loni tom sises ua yotek amen. Lon son sa punegon meriwenu wok sinegon meriwenu sises apesa ikaw butingor och metot loni tei ngang ubeferi. Kinisou chapur ren taropwe ator chiechiei sun porau seni kewe. Lupun wa kong rong ewe puraus afa kunkun on netipei. Wa tek inapata wa kinisou pasi atongeni share remi ikinei. Ikapwe lon netipom isemo fat rem ikayen even kafenani ewe Pinawan Manaw. Ikayen even kafen wisiwisin enletin itiwa sises non manaw. Iwe kobutek sefeni mete siya anneani ikinei. Pwe sises apesa metuk sibutingor nonitan iya pwefer. Ika sibutingor ngeni sises nonitan pwe omusoro activist meinisin e pwe torong non manawat o fangini kids ewe manawi semut iya pwe fokun fer. Nge kids sibupusintingor. Ika yeremen kisemo tingor ngeni sises e pwe torong non manawo. Iwe ay Kapasen ngonu kikinai ko pweferi. Ko saputiwit tori nesor ko pweferi ikinai je. Kinisou chapur amo sibu patong ni tufengen sefen non eke fanson wat pwe sibu pan anneani ekot taropwe usun ewe siya anneani ikinai. Kinisou.